Esfahán, la ciudad históricamente denominada la mitad del mundo. Si algún día visitéis a Irán, seguro que aquí será uno de vuestros destinos y pasaréis algún que otro día en esta ciudad. En la ciudad de Esfahán podemos encontrar más de 190 artesanías catalogadas por iranólogos de diferentes países. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura recientemente ha nombrado a Esfahán como la ciudad creativa en la artesanía y artes folclóricos. No es de extrañar que se le conozca como la mitad del mundo. نکته مهمی که در اصفهان می‌بینیم و شاهد اون هستیم اینه که مثل خیلی از کشورهای جهانی یا حتی شهرهای خود کشورمون به هنر به چشم یک امر فانتزی نگاه نمی‌کنن. یک کار تفننی نیست. شما وقتی که توی بازار ما برید به نظر من شما آدمای کاسب رو نمی‌بینید. یه سری عاشق می‌بینید، کسی که ماه‌ها روی یک بشقاب کار می‌کنه برای یک مبلغ بسیار ناچیزی. Una cosa que seguro que impresionará a los interesados en el arte es el minakari. Vamos a conocer más sobre este arte. Minakari o el esmaltado se basa en el arte de ornamentar una superficie de metal pintando sobre ella con colores brillantes. Las pinturas y los patrones son diseños tradicionales que su uso depende del gusto del artista. Tradicionalmente también se usaba el oro, pero actualmente la plata y el cobre son más comunes. این هنر با توجه به اینکه پوپ آمریکایی در کتابی که در این خصوص نوشته برمیگرده به 1400 الی 1500 سال قبل از میلاد مسیح و پوپ معتقد است که این هنر متعلق به ایرانیا بوده. El proceso del arte de minakari no es tan difícil, pero requiere mucha precisión. Primero, el objeto de metal creado de cobre, plata o latón es cubierto con un esmalte blanco e introducido en un horno a 750 grados centígrados para crear la base. Ahora es cuando interviene la creatividad de los artesanos. Cuando se acaba con la pintura, los platos vuelven al horno. Esfahán también es conocida como la ciudad de las cúpulas turquesa, pero viendo esta tienda deberían llamarla la ciudad de las vajillas turquesa. Desde siempre estas piedras azules se han valorado en Irán y se han usado en sus diferentes formas por los artesanos iraníes, especialmente para decorar diferentes objetos. Pero hoy estas vajillas incrustadas por piedras en color turquesa también llaman la atención de los turistas y son un souvenir extraordinario para llevarse a casa. حالا فیروز کوبی هم یه سری فوتوفنایی داره که همه خب فوتوفنشو نمیدونن. ما الان 20 مدل سنگ کار کردم که خب اکثری بچه‌ها یه مدلشو میدونن، دو مدلشو میدونن. یه مدل فیروز کوبی ما داریم که الان من نمونه‌اشو دارم مال 400 سال پیشه. اما سنگ تراش میخورده به صورت گوله گوله رو کار کوبیده میشده. این سبک حدود 80 ساله. Al caminar por las interminables calles del tradicional bazar de Esfahán, el sonido omnipresente es el de golpes contra el metal que te conduce a una de sus pequeñas tiendas donde encuentras el trabajo de Qalamzani o el grabado en metal al estilo iraní, un arte único que Esfahán debe su fama a ello. 8000 سال پیش تقریبا اولین فلز کشف که مس و بعد آلیاژ های دیگه به دست اومد. یه آلیاژی که بایستی به دست اومده باشه که یکم سخت تر باشه که بتونن توسط اون روی فلز مس به اصطلاح حک بکنن و تقریبا آخرین آثاری که به دست اومده 5500 سال پیش. Qalamzani se usa para decorar platos, bandejas, vasos y como no cubiertos de metales. El proceso meticuloso de crear cada pieza envuelve en sí mismo el talento, la habilidad y la paciencia del artesano. Él usa diferentes tipos de herramientas para grabar sobre el metal detalles y diseños complejos de plantas, flores, animales, escenas de caza o de partidos de polo que se celebraban aquí mismo en Esfahán. No es tan fácil como parece, pero no me rendiré, seguiré intentándolo.
آقایون توی این رشته بودن و کسب درآمد میکردن. بعدش خانوما این رشته رو ادامه دادن و منم خودم یکی از اولین کارآموزای استاد هستم. Denme trozos de hueso, un poco de madera y láminas de metal y yo les entregaré la pieza de arte de madera más lujosa de Irán. Es el arte de Khatamkari. Khatam es el arte de madera más bella de Irán. Esta marquetería al estilo iraní constituye la incrustación de micromosaicos creados de madera, metales y huesos. Cada centímetro cúbico de Khatam está creado con cerca de 250 piezas. La cualidad de Khatam se determina por su finura y simetría, que depende mucho de las habilidades y la experiencia del artesano. ابتداً میاد با این مقطع گلی که ما می‌خوایم بپیچیم از ریز پیچی شروع میکنیم. همین کار رو ادامه میدن تا اون گلی که مد نظرشون است شکل بگیره. از اینکه گل خاتم شکل گرفت میام اینا رو باز مثلا 9 تا از اینا کنار هم قرار میدیم. ما اینا رو به وسیله ارای مخصوص برش عرضی. این خاتم الان آماده برای نصب کردن بر روی زیر ساخت. Este arte se floreció en Esfahán en la era safávida. Al principio, Khatam se usaba para adornar mezquitas, lugares sagrados, puertas y muebles, pero ahora se aplica en marcos de espejos, cajas de Corán, vasos, plumas y portaplumas. Por lo tanto, se considera un arte accesible para todos, por el cual se puede recordar a Irán. Probablemente uno de los objetos más conocidos del arte de Khatamkari es el qalamdon, que literalmente significa portaplumas. Hago especial hincapié en él porque estas pequeñas cajas de madera se usaban comúnmente por los calígrafos, escritores y por supuesto por los estudiantes antes de que se introdujeran los modernos estuches. Básicamente se consideran una herencia valiosa que está vinculada a la cultura iraní. Hoy en día, conservando el diseño tradicional, siguen siendo uno de los artículos más solicitados en el bazar de Esfahán. قلمدون از تمام خاتم هست. قلمدونی که روش با مینیاتور، نگارگری، گل و مرغ و شکار، سوار، تصیب یا اسلیمی اینا تزیین شده. این مدلش هم هست. حالا جنساش از جنس مینا هست که مینا خیلی کمه، بیشتریش خاتمه، یعنی زیر ساخت چوب داره و روش هم خاتم کاش. دیگه جنس دیگه که هست پاپیه ماشه هست و چوبیه خیلی ساده هم هست که خود خوشنویسا استفاده میکنن. حالا قلمدون میتونه درش از رو باز بشه، میتونه کشویی باشه، دیگه مدل‌های مختلف داره. La abundancia de increíbles productos artesanales que encuentras en el bazar tradicional de Esfahán te introduce a un nuevo mundo. Con más de 18.000 artesanos, la ciudad produce 196 diferentes productos artesanales. Después de todo, parece que el viejo dicho Esfahán, la mitad del mundo, no es tan lejos de la realidad, sino más bien un adjetivo bien merecido. Obviamente el tiempo de este reportaje no es suficiente para presentar todo sobre esta ciudad apodada la mitad del mundo, pero por lo menos puedo llevarme un souvenir. Mohammad Hossein Maddi para Irán.